ҳисоби ин рақобат ки ба нафъи варзишгари мо интиҳо биёбад, мо мепардозем ба тамошои нерусанҷӣ ки албатта ҳоло як ҳаракат ва як аланга ҳам дошт. Мадина Қурбонзода аввалин гулдухтар бонуе ки дар олами ҷудо ба ин дастовард ноил мегардад. мо мутмаин ҳастем ки ӯ иншон ва имрӯз тиллоӣ ҳам мешавад. дар саҳафоти ҷудои меҳан вау, инҷо акнун ҳаракати хуби Қурбонзода буд. дар саҳафоти ҷудои меҳан ин бонуи хубҳунар натоиҷи хуб ҳам дарҷ кардааст. мин ҷумла аввалин варзишгар бонуе аст ки аз гранд-слам нишони биринҷӣ ба даст овардааст. ҳаракати навбатӣ бозам тариқи сари зуну нишастан ва ҳаракат пеш бурдан. Мадина пойзаниҳо мекунад. бори дигар баъд аз он пойзаниҳои фиребо барои партофт кардан кӯшиш ба харҷ дод. муртазо носиров ҳам ишора мекунад ки имтиёзро бояд нодида нагиранд ва аз саҳнаи такрорӣ аз видеодовар ишора дорад ки бозбинӣ шавад, вале на, инҷо идомаи кор ва шидои аввал барои Умирзакова. аз камарбанд гирифт акнун Умирзакова, вале худро хуб раҳо ҳам кард Мадина. Мадина Қурбонзода албатта дар чемпионатҳои қуравӣ иштирок кардааст, мин ҷумла дар чемпионати Осиё, баъдан дар ҷоми Осиё чандин маротиба ки тамоми номгӯи медалҳоро аз ҷоми Осиё дорад, чи тилло, чи нуқра ва чи биринҷӣ. ҳамин сол барояш соли хуб буд, то оне ки ҳоло сол ҳам ба интиҳо наомадааст, то ин дам барояш соли хуб буд. аввалин медал аз гранд-слам, баъдан нишони тилло аз ҷоми Осиёи Тошканд, нишони нуқра аз мусобиқаи кушоди қуравӣ ва акнун инҷо Умирзакова ҳаракат аз алоқи беруна дошт. хуб баъдан боз аз мусобиқаи дигари қуравӣ нишони биринҷӣ ба даст овард Мадина, наздик ба нишони қаҳрамонии ҷаҳони нав расонд Мадина. мо бо як таманниёти нек ва умед инҷо интизори бурди ӯ ҳастем. ҳолоктораш хуб аст дар муқобили рақиб. ҳамагӣ 17 сол дорад. ояндаи дурахшон ӯро дар пеш ҳаст. акнун ба ҳамоӣ ва инҷо барои замин овардан кӯшиш мекунад Мадина. кӯшиши навбатӣ дида мешавад дар рақобат. инҷо Мирзакова ҳаракат барои партофт дошт ва дар ҷиддиам набуд. боло бештар аз боло кор мегирад варзишгардонии ӯзбекистонӣ ва аксуламал инҷо бисёр хуб буд Мадина.
боз ҳам ишораи мураббии Мадина барои бозбинӣ шудани он ҳолат хитоб сӯи видеодоварон буд ва ин навбат дида мешавад. хуб, бозбинии видеодоварон ва ҳалли онҳо ҳам бароварда шуд. Акнун боз голден скор фаро мерасад. ин рақобат чуноне ҷараён дошт ки мо ҳатто ҳис накардем ки вақти асосиаш чӣ гуна интиҳо ёфтааст. кашмакашиҳо зиёд мешаванд. Мадина қавӣ доштааст. боизании ӯ ва дохил мешавад барои ҳамла. дар ин айён боз Умирзакова низ ҳаракат барои аксуламал нишон додан дошт. акнун боз ҳам гиребонро гирифт, вале худро дур мекашад Умирзакова. Мадина бошад наздик омадан мегирад. бештар фишор дошт дар ин набард варзишгари мо. хуш, акнун як дақиқа паси сар шуд дар голден скор ҳам Мадина ҳамоно дар талош аст, пеш меояд ва барои анҷом додани ҳаракат ва барои анҷом додани ҳамла наздик мешавад. пушти гиребонро ҳам меҷӯяд мавқеият ва ба оҳистагӣ даст пеш мебурд барои камарбанд. ҳоло инҷо худи Умирзаков аз усули камарӣ истифода мекунад ва дар ин лаҳза акнун як муқовимати бисёр ҳам шадид буд. даст пеш мебарад Умирзакова ва ба воситаи худ нияти партов кардан дошт. Мадина ин ҳолатро қаблан ҳам эҳсос кард, пайхас кард ва нагузошт ки рақиб аз усули дар зеҳн будааш ба хубӣ кор кунад. дафъам намегузорад ки аз боло панҷа бекашад рақиб ва Мадина ҳоло кам-кам рақами 2 шуда кор мекунад. хеле кӯшишу талош дошт ва ҳам дорад Мадина Қурбонзода. аз ин лиҳоз рақобат ҳам хеле шадид меравад. ҳарду ҳам хастаам гардиданд то ҷое. ҳаракати навбатӣ ва аллоки Мадина инҷо каме тапиши дилро зиёд ҳам мекард. нафаси дигар мегирад ва наздик мешавад. боз ҳам аз гиребон гирифт ва пайкор акнун наздик шуд, вале рақиб дур монд. шояд дар аксуламал кор кунад. шояд худ аввалин шуда ҳаракатро ба кор бибарад. барои варзишгари мо аз ҳамон усуле ки мураббӣ барояш
چند دست پیش میبرد. و اینجا اکنون مدینه بسیار خوب آمد، بسیار خوب اومد. از این زاویه اونقدر مشخص هم دیده نمیشد، ولی نوبهنگام پرتافتی شدید هم بود. با ایستگی ببینید که دقیقه 4 هم نزدیک می شود در گلدن اسکور. و خیلی خسته هم شدن برای تیم. و خیر مبارزه میبرد. یک و دو پایزنی و برای حرکت نزدیک شد. میرزکوف بیشتر دریافت کرد که سلیزانی بنشیند. این دفعه نیست برای حالت انجام دادن خود را نشان داد. برای مدینه که طبیبان هم نیاز اومده باشد و اکنون این حالت هم با نفع هست. دوستان یکم نفس رفت میکنند و بعدم با قوه دیگر با نبرد. اینجا باری دیگر از وضعیت تقریبی دیدن خیلی نزدیک هم بود. در وقتی اساسی البته فشاروری مدینه خیلی زیاد بود. در گلدن اسکور کم کم کمی دو شده کار هم کرد، ولی نظر با رقیب ورزشکاری نو بیشتر کوشش برای پرتاب کردن داشت و همواره پرتاب کند. منتظم مسیر خیلی احساسی بلند دارد. البته مهنتی که با شاگرد کرده است باید ثمره هم بده. مهنتی و همه خوب مدینه هم چون که بلان ذکر داشته شد واقعا نشان داد که او رشد میکند و هنرش البته به کمال است. برای هر دو برابر می شوند در سری هجوم بزرگ و ببینید که اکنون البته بعد از یک تنفس نچندان زیاد مدینه هم به حالت دیگر آمد و اکنون اینجا عکس‌العمل دوستان عزیز و اینجا عملکرد ورزشکار ما ثمره هم میبخشد. چی را انتظار است داور؟ باید که مته بگوید این گلدن اسکور است و ادامه رقابت هم به یگان معنی بود. کف میکوبد مرتضی نصیرов و اما نیز کف میکوبیم دوستان عزیز با افتخار مدینه قربانزاده که اولین بار در صحیفه جدای میهن نام خود را با حرفای زرین در تاریخ این رشته ورزش ثبت می‌نماید و اولین نشان طلا و همواره اولین نشان میان نورستان میان بانوان از قهرمانی آسیا و دست می آید. مبارک میگویم به همگی شما و به خود مدینه، به
اون زحمت های کشیده است اکنون امروز ثمره بخشیدند، ثمره خود را دادند و اکنون شاید پیروزی میچشد و از برد استقبال میگیرد. خیلی خوشحال کرد مربی رو، خیلی خوشحال کرد تمامی مردم شریف تاجیکستان رو. این چهره امسال درخشش خیلی خوب دارد و ما تمنا میکنیم که این درخشش حالا در مسابقات دیگر هم همین گونه پرجلو باشد. آفرین با مدینه قربانزاده و مبارک بادی به هنری و به نتیجه نشان داده او. ما صاحب نشان طلا از قهرمانی آسیا هستیم دوستان عزیز. میان نورسان اکنون مدینه قربانزاده اسم خود را در تاریخ جودوی میهن ثبت نمود. با گرفتن نشانی برنجی مشرف گردید ورزشکار بانوی قزاقستانی ژانایم مراتبک. جای سوم اینچنین گرفت ورزشکار از ویتنام تاین و نشانی نقره دارد نرگیزه امیرزکوه. اکنون این مدینه است دوستان عزیز، مدینه بانوی که امروز تابع همگی ما رو شاد ساخت، مدینه بانوی که این مدال رو برای جودوی میهن بخشید و استقبال گرفتیم امروز از این بردی ارزشمندی. او خیلی عالی بود هنرنماییش و بالاخره اسم خود رو با حرفای زرین است در قهرمانی آسیا نیز نوشته کرد. بار دیگر مبارک میگویم به تمام مردم شریف تاجیکستان. و اکنون دوستان عزیز ببینید پرچم عزیز کشور ما بلند برداشته می شود و با افتخار برد مدینه بانو تاجیکستان معرفی گردید در قاره آسیا. با افتخار برد او سرود ملی تنین می اندازد و همگی از جا بر می خیزیم و یک جا زمزمه میکنیم. این خرسک ها با افتخار بردی مدینه بانو است و این خرسک های ما هم با افتخار اوست. مبارک باشد بردی مدینه بانو دوستان عزیز و او توانست که بالاخره این مدال ارزشمند رو با یکی ما با تاجیکستان عزیز هدیه بسازد. نکروز ستاروف بودم که نزدیک 3 ساعت رقابت های امروزه رو با شما در فینال دیدم و شاهد این تاریخ سازی مدینه بانو شدم. خیر.